Hadin gi babon teli ki wat jong ke jing pani lekai football ha ka wei ke lempung hari boy mingi ya ka belatip kum ka Eastern Riboy League ki arteli ki kenhoni lekai ki bakenthop ya ka Mountaineng bat ka boy rembong na pedang ki Henry Pulai teli ki kenhoni lekai ki lapoi ha ka wat bani kini ya ka nam ladu ya gene ki jingi lekai lapan long hamadan maulas nai ha ka bagi ladu ki layo bandra ya ka song pisa ka basan pau hajar tengka rengkat bat ka trofi bat ki bawan baar ki yora ya ka song pisa ka balai pau hajar tengka ka jingi lekai ke lalong ke ba itanat bha bat ke bala yo bha ka jingi ro naginong sha khot sung bha ki bala poi hekene sngi ha ka bakut jong ka jingi lekai ka Mountaineng ka la yora ai ka nam ladu da ka bathap arkol ye ka bhoirembong ka ba ka bhoirembong ka bawan bar ka le ban thap shikol nalor ki pajba ki babon ki balawan ban sakhi ye ki jingi lekai lawan ro ban ai man sim do ba ran som su tengah umri presiden ke Maukhar Sports Club ubadeiru urang ba ba id bha ye ki jingi lekai kum kongsan hak jing don lang jong ma ngat lang dhar ubri MLA barim ka umroi kum usumbut kongsan nangta hak jing don lang ru jong Dr. Amperin Lengdo ibde iwei na ki menteri sarkar ka sarkar jala ibala pen kre bha sat bani khon ha ke ki election MP na ka seng NPP nangta uba Syampang Lengdo uba Aibor Saring ubri sordar ka senong Maulas nai uba Joblin Stand ubri presiden ka Eastern Riboy Sports Association lambat kiwei Hadin ke penalti walau gol lah ke first step Melayu ban save Henry ke Mountaineng ke layo ban pai yang ke gol jong ke Berembong doa ke bekut jong ke Kelamit ke Mountaineng ke long job akhirnya ke Janmit ke Mamata ngai ku boleh baru atlet tim bila lekai bah ku boleh sebut ya lekai bah ke jong di akhirnya Janmit ke Mamata de Bandung Slam akhirnya ke por dengan coach don ya i chief guest jongi besar ransom sutra ban ajikran telefon yang dah kini kinong ilam jong ke sport jong ke association ngaong ya ki haon ini don bentalang namar kene ke por ke badon kambha yang i ban kersan ya pi kamtam kinong ilam jong ke Eastern Riboy Sports Association iba jom ibelong i presiden nang tai badon bok vice president kiwe kinong kit kam jong ke Eastern Riboy Sports Association nagaliang ke jong ka ke por ngabenpau ya ke jing ai kublai ke bakrau ya pi namarba pilala ban penyai baik penyai renti ya kan ke jing lekai how news dem arpusau kan kum jing sotu ngi tip ba ka ni ke tournament la penyai dak association ke jong pi ban ripulai teli ke tim ke le shim mentah badakan ke por nakaliang ke jonga nga kitbok kirwiang kamtam ya ka Eastern Riboy Sports Association ba pindang ya chakmat bat kamtam ba pindang pentelut yang nega kam ke bapa kamtam nam ta kini ki perlok ki jongi perlok samla ki jongi ki badon ka sub ka talent ha ke jingi lekai football ha ke nega por nga ai kublai ru kamtam ya ka Mountaineng Sports Club bat kumju ya ka Boy Lembong ki bala poi sya ka final ha ke nega por bat kamtam nakaliang ke jonga nga po aban ai kublai ya ka Mountaineng kabala lekai kabala yo ru ya kan nam jong kum kanong job akan ke jing lekai te nagaling ke jong akan ke por nga kwa aban kentu ya baru artli gini ki team ke lapoi sa ka final ringkat ru bat ke Maulas Nai Sports Club kabala yo ya ka third place kabaning kong kalong ba kum ki player pidon kam bandon ke disiplin ha ke jing lekai ke jong pi bat abangi kren pang ke disiplin kalong ke bandon kam lada ke dei ha ke jing lekai hamadan lani wat hadin balakut ke jing lekai ke jong pi kadi ke badon kampha ya ki player bandon kerang bapila ban kiu ha ke jing lekai ke jong pi te agani ke por na kaliang ke jonga ngam kwa ban dapat slam show namar ba ke por klayat sakmat ke por kala kham slam te na kaliang ke jonga ke por ngin lek be sakabenta ke bakham dan kam bangin samno ya ka prize ya shagini ki dong job kiba
job hakan ke janmit kamtam nam ta kamaut ning ting ai ku play say sin pat ya kamaut ning sports club kabala poi sa kan ka thong kum ke champion jong kan ke stem arpo sao kabala panyai da ke Eastern Riboy Sports Association dengar orang ini ke por ngadap da jing sngok kumen ke ba khrau hado kata-kata ke ba ngampoi perkat banyo lat dan banyo banya ajing mutlem hang ni ke por dengar ke blai ki pai ba boro saudong jong kan ke madan ke balawan ya sekilang ya kan ke final football menta ke sengi ngamdon bandong ayai don tang ke jikit bok kirwiang ya ka Eastern Riboy Association Sport Club Association pagala ya Treistom kidon ka plan kidon ka jingmut kawan penmi bandar kenas sikit tournament naga benta banyo lat ki kena samla jongi banya cibenta banya peni ya ka sap ya ka phong ka jongki tengah hakan ni ke por ngamdon bandong sibun ngai ku blai yegi ni tim ki boy haga final bro artli bat ka bhor rembong sport club bat ka Mauteneng sport club ngayo itang kendiet ya ka jingele kai ke jongpi namar ngarang supoi ngai ke jingele kai ke ba itnan ke jingele kai ke ba penun yo pai ba nong pai kai ya ke jingele ke jongpi tengah kirmen ba ka fast half philadep philayo bani thep mar cikul bat hagas kan hap ni ko ba pin peni susu ya ka sap ke jong phi ni ko ban pek kino ki ban yo ban ra ya ka thong rengkat ke jing ye tre stom ke jong phi ngamdon bandong sibun namar ka jing yele kai hagi ni ki por kamdei kum hagi por ke bangirang yele mengi hagi por mensuang yele kai ngarong ada upeliar bojo yele kai haga por jengingi yele kai kala sulong tang ka jengi yele kai kilan met la bandong ka jengi yele kai ban bangja henry hagi ni isngi ki pamenta kino ki peliar sport ki badon ka sap ki bayat khmat kaladai ke bisnes kaladai ke nam ke burom kaladai ke ban pendap ye ke yang kesem Como POE hagi jaka ki baper hagi sainboat ki baper ki advertisement ki dur jong ki player ki baper kiladai ki star player la manong ki bareus pa tam ki mahajon tam ha ka perthei barok menta tengi ko bapiro bapinia treistom bapin pendon kam hok ya ka sap ya ka phongo jong pi bapin yo ban wanra ya ke burom ya ke yeng ke sem jong pi ya ke burom jong ke senong ke thau ya ke burom jong ke state jong ke ri ke jongi barok away